akabungo ak'ekitebe ekikulu ekya Uganda Cooperative Savings and Credit Union Limited UCUSCU. Kandi aha basa kubana habaho orukungana rw'abanyamahurire hamwe n'akakiiko akari kutambuza ebya UCUSCU omwihanga erya Uganda. Zimwanshonga ezitwagambirwa no kushanga akakiiko aka UCUSCU akari kwebembera associations omwihanga erya Uganda. Of course ebiro 29 okwezo ko kubanza omwaka 2026 kakabasa kubandika bugabugana of course owekitiinisa speaker wihanga kandi bwanyuma babugabugana n'omwebembezi wihanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bari kushekura obwonko anshonga za regulations hamwe na tax holidays zashomeye kubana bafuna nka associations aho mwihanga erya Uganda. Zimwanshonga ezabiye niziteganisa abakuraba no kushanga ngu Bank of Uganda karugayo yagamba nenda kutandika ku regulating associations kandi ekitaraba shemize bagamba reka batwarira karyabo babase kuba ne baganiraho na president wihanga hamwe na speaker wihanga area Uganda bitu obwahati na vice president wa Uganda Cooperative Savings and Credit Union of course UCUSCU netwenda base kuba natuganiraho anshongezi zonyine haza tiri kushekura obwonko owekitiinisa netwakira atayari West TV kandi netwenda obase kuba no tugambira omuruganiro rwanyu na president wihanga hamwe na speaker wihanga na munonga nshonga ya Bank of Uganda kurugayo negama ngu nenda okuregulating association zo mwihanga enshongeje mukagitwaza muteye kutani kana mazina gawe ndi Bongozi ya Steven kandi nkokumahurira ninye ndi orukugaruka hantebe wa chairman wa ishibine cy'akweta Uganda Cooperative Savings and Credit Union eco nico kibina ekutwara sakozi zona ezo mu Uganda umunjeri yo kuzigambirira munjeri yo kuzombeka mbwene nshonga eri aha rubuga tosere tugamba ngo Bank of Uganda egumenti ndisa za sakwe mpango akuba rwiteka rya beremu omwaka gwo 2016 rwakweta Tier for Microfinance Institutions and Money Lenders Act. Omwitekeri bakagira ngo sakos barazi shwijuma nanga bazireberere konka empango bazi yo mwitekeryo baziteko Bank of Uganda. Mbweno sakos enyingi ziriya hizoberi ndizo ziri omukibi omuryejo group nanga sho omuryejo kibina oshaba kubaranka empango sheme kubanzo Bank of Uganda konka cyo tukiratushemize tukagira ngo hine ebiri tukoreba mu itekeryo ebiri kubasa kucumbagiza obuhereza bwitu twatera umuranga wa speaker twatera umuranga office sonesta tubasa kutera yo muranga nangwa kibine kitwazaho na no mukoti konka shongeza koze zitaka huire kandi wa Bank of Uganda yargayo yari tetwa kweta regulations nanga shengenderwaho ezukuteka umwiteka eriyo omunkora kitwiro buri buringwa kunkambwe n'umuranga gwitu gurigero to abitoye tuterera barigero baguhurira ibiro abrana karwo wakande sande yahwire tukazuba speaker twagamba ashongezi twagumiza mutazo no president twagamba ashongezi president ya habura yagira ngo uwe nareba sakos kugira ngo sakoza bakambabaza nito abantu nitotera amateka gaitu kandi tugagendera eco kugira ngo haruge Bank of Uganda etakwetegereza sako kuzukora etutegeke nareba tikiro gukora yagira ngo kishikere sako zitunzi nizikwata sente nyinji munonga konka Bank of Uganda iyo umurumo gwo kubasa gukora no kureba ngeri esento kuzukutaha mu musako nanga sikashora konka kitari kugira ngo bategeke sakozi akaba ntoreba Bank of Uganda yishamu kine standards nangashi obucenchi zobe kubane kozesa ito butakwata umunonga kandi ubutarahikirize akoba emukorera Bank of Uganda tiyo mukore ekamanyira company konkito tur cooperative nangashi ebyina by'abantu abeterine muri president akahabura yagira ngo ebye Bank of Uganda ekandike papara by'abakuntumira yabiteko mu commercial bank yabiteka no mu ebitongore binde bitukoraraga nabyo yagira ngo ibirashatu na kimwe byo kwa kashatu umako ebirahwere sakoze mpango estine license kurwo mu Bank of Uganda ezezo nubija kugira icyo bazikora kandi tekateka ngo Bank of Uganda bene nango bazigambire account zitu bazishinge nangashi esente zitu bazitugarure nangashi esente bagumya nazo konka batizbiro kuzikwata konka kihandiko eco kirakomeraho cyagaraka cyaza no muza radio ndisa FM nangashi tinko mu nyankore FM ni budget achi konka niyo radio yitumanyire
zaza FM radio ebagambo mu kihandiko kiriye cyabakuntumye nico kiri byo birina na FM radio bitinisa abantu bitinise bamemba bitu abamwe sente zawo babazitana ko kuzihayo kwamba teka banko biganda ko kwija neza kucinga konke ekiparuhecho tukwata hasa kwempango zonka akubani kigirango naziriya sako zinde zinani ingamba izagumere omukibine cy'embeta umara Uganda Microfinance Regulatory Authority ekibihireho makagwe 2024 kikagaruka mirumbo yacho bakagitwara Ministry of Finance Planning and Economic Development ezo sako nazo ziri eza PDM eza myoga mwishwe enyinki tizinde license kurgokwe nazo bembagera ngu ara sie ebirashatana kimwe kashatu yatine license